uka tuesisia mauvo ala mendeni wa Mathangu, Daily Nation na The Standard, na tuasisia headline ya Daily Nation maandikite the war mongers ano ni amwe kati wa tongo ya nene ala meukaliko wa serikali na ala mewetekana kwana na Thangwe no tamerito maine na maoneni makwothe ya ithoko muno kabinda ka kuvaniwa kutwaiwa maandamano ma Gen Z muthenyani wa one kulilikana amwekala matiwe ni thayo matuku 25 mwezi wa Thanthatu mwaka muvitu kabinda kala mavithukie mbunge nene mailiana na finance bill ya 2024 kati wa maundu angi na asu amwe kati wa asu mawetetwe ala mekitwe bae uthiuni wa Thangwe no wambe ni Silvana Sosoro. Uyu ni majority party whip wa chama cha kana wa chama cha UDA na yu mundu unwetwa Silvanas ni umwakati wa alama methiwe maine na oneni ukuone katoto nyakwinda uyotho thea ithoko na aisie kana maundu maitha business as usual kwi muthenyani wa one. Wakili ni muyumbe wa Tiati eta wa William Kamket ni umwe withitwe muno ainena ndeto ikuone katasia kwotho the ithoko na easia kana muthenyani wa one maundu imatonya kutha maithuka muno one wiki ainena ingale kwisia kwake ainde aikule kana mwika mangale kwesu ni meyumbaniti kuka kutetea serikali muthini wa Ilovi kwe une. Ungine David D ni mwene kivila wa President Ruto's Council of Economic Advisors, mwene kivila wa council kana za manene ya ataima President William Ruto na ke anaandikia sia wewe tokea and say your goodbyes before you leave home just in case you catch a stray. Aende makanya kanala mekumela mumele tu lakini mayumela mailotia ma sia kwa heri musikuo. Aya twitiana na mawasu maneto wito Thangwe ya keli ngatatu ya kana na ya katano na ya Thanthatu bae muvanga maneto wito ma kisomo we ready principals warn on grade 10 transition bani ali mwanene mama skulu ma secondary and ne makomani teko ya Mombasa then wa umbano wa kila mwaka wa kesha kana Kenya Secondary Schools Heads Association na inde nemeliwe mainenania maundu kauta ala mekuona tametha maisi ya kukilanilwa kwa grade ya 10 kwa mavasi Thangwe ya Monza ya Daily Nation. Twisi Thangwe ya The Standard headline maandikite exposed na inde The Standard emeliwe mayeka ukune kiliwo na mekaletwa expose ende maumilia maundu kauta ala mekuoneka ni kubangi ya kulikilwa kwa maandamano ma muthenyani wa une ala mavani watu muthenyani wa une bani mekite screenshots sia WhatsApp ndini wa chat bala ala meokona na kubangi ya kulikila maandamano ano palama na chat ya ndini wa group ya WhatsApp ndi nimekete bisa sioba no wambe ni mundu muka ukwitwa Antonella Kakuko ono ni UDA propagandist anane mundu akutoize propaganda deno wa mitandao na yu Antonella Kaluko be otomani unaandikite mtandao ni na ndimo koti anaandikite marehemu atarajiwa wa Wednesday is Wednesday na Occupy State House and other protected areas laleni salama. Hiyo haraka ya kwenda Sayuni sijui mmetoa wapi lakini Waswahili usema mtoto akililia wembe mpe. Ungiwe ndeni wa visa vaka na odhiune wa Thangwe no ni Gaucho Calvin Okoth kana Gaucho niwesikie muno ni political mobilizer ni umwe kati wa ndwala meokona na kupangia maguns kana mbole ili kulikela maandamano Gaucho ayeta ghetto president. Ungeni Don Peter Kamau UDA propagandist, ungeni William Kamketi ula MP ni naotavia na ndeba ama andikite promised to supply guns kana unadha ni kuwete mboleli kulikela maandamano. Ungeni Elizabeth Waithira kana kwesi yetu ala yisikie mono aka Liz wa Sakaja political mobilizer ni umo kuwete kana ni umugati wala mavangite kulikela kana kuvangilia kulikela maandamano ma one maandamano ala me kwikwati wa kwitha mema muwo indi
goods iwetekana nitonyera sindikilela mavoasu no manenge to wito meoka ithango nino ya the standard na me ithango ya kana na ya katano ko twesise ithango ya standard nikenda tisi Daily Nation okwa mituki apena mavo mebano meokita mono avukumi alamatila wa mbesa sia sha na shift deduction 2.75% ya masala kwa avukumi no maserikali na ikoti kwi iyo High Court ni wethiwe wasia ayeke ni uvathoko na meyo kutila 2.75% ya mbesa ila mundu gukwata sionde kana iletwa gross income kugoti wasia isu ni kutila avoko mbesa isu 2.75 ni undu mwana komomya court keli ku court wasia shift undu serikali thitwa imatila avoko miasu ni uvathokanu na meyo na kiu kiailite ntwitha tuyetela tuone either ni illegal kana ni unconstitutional kwithi ata ithango ya keli ya the standard bena mauvoa so tusonga na mbe mauvoa bene to ithango ya kana ni akatano ni asini na utavia undu uni amwe mavangi mewetakana ko ni ithango ya the standard mo mewetakana pe andu mebangi kulikilira maandamano ma uni usaithia ni menda na ithoko na amuika ni mo mewa kana magetha maandamano ni mo mewa na kingi meo target ni simu measia simu smartphones sia amuika amenda na sio record ni sio utuma mobisa mavolisi ala kuyana nayo yume wabangi ya kulikila maandamano no measia mobisa mavolisi metha maisubea mali ya enende alama tema maandamano ni na oingi kusubia madhayo ma enende alama toa isisi maundu mo ma kawaida kwa measia smartphones isu nisi record ya mobisa mavolisi maybe ataki kwa kila tunoni kwi wakeli mubitu mobisa mavolisi mai atha mundu kwa measia yu kurekodi si kwa sia muthembosu nimeenda mai snatch kana gunzila isivangi wa kuthi maandamano ni asu ikenda siosa simu isu ikenda usaithia mwina record kwa angelekanyo mundu ni to Antonella Kakuku nona utavia ni UDA party operative kana propagandist asia the goal is for Gen Zs to either leave their phones at home or stay at home altogether. Remember, they have been showing up at protest for content to broadcast to the world what they are winning. Amena mubango wa kwigithia kana kila kiyo kitika maandamano ni azu enende na dunia yonde yemanya nimeongea kana nimekuya simu mabwasi methango kana ni akatano isome buone undu chat siliwe expose wani ithango ya the standard ithango ya muonza no mabome kwenye Gen Z 1 year on since revolt Gen Z still waits for reforms baame yasekana ona mwaka omwe tina wa mwaka omwe Gen Z kuthi maandamanone kila menda kiaisa kuyaniwa chambe balaba ke bala kana chambe kila ma Gen Z menda kikike kwena nethangu ya the standard mandekete ni menda President William Ruto evete kivelani kubikia omonde ndaye sakuipeta na bai motalatala wa impeachment wivo aya kingi mendani kubunzwa kwa cabinet Ruto ni wekiu ateo atunga aingi ma minister kingi menda ni kupetangwa vyo kwa finance bill ya 2024 na indi finance bill ni ambia kuungama ni abetangwa na itina ni yasiwa petu kithwa na yuna amendment contentious imusia methiaka na clauses ila sioneka ataitwa na kwetethia na muno na sietete public pressure ni siethiwe sie kwa amendments aende bill ni yasiwa petu kithwa finance bill ya 2024 ni yasiwa petu kithwa na kiu kinombolelwa ni muyumbe wa Kikuyu Kimani Ichung'wa ula ne mutongwe wala aingi mbungeni isu ya kana mbungeni isu nene kingi mendekeza sia ni kuthaiwa kwa ngalama ya mekalile na koti ateo ono oyu ngalama ya mekalile yulo na koti sio yulo kingi menda ni kuminwa kwa police brutality kana mobisa mabalisi kutumia vinya mwingi ateo inde tuonete kiuno kiende mobisa mabalisi no maende no tumia visa vina mwingi ochuma ine tunonie chuma kibetu wakana ondo kila kina mukitike mundu Kariuki ula kwa oyu we ICU Kenyatta na ende no tunonie kila kina mukitike Albert Ojwang
katikati wa siku ingi mbingi sia utekani wa nyara. Kingi amweka menda ama Gen Z ni unemployment we say there angewasia mawea amweka ni mamande wa mawea atio kufikia OU baina major employment programs targeted Gen Z's yende twevo ku mowa mawea we kingi menda ni scandals si serikali ni atio scandal isu si wetekana si obo menda scandals si there si adala na watume muthoku ambesa sia mwene ndi na indi kingi menda ni repeal ya punitive digital laws meyo ya mitandaoni ile itumika ku silence mwikano na indi bado meyo wesu tamoya wa Computer Misuse and Cybercrime Act yobo na ila kwangelekanyo nono ni digital online activist kwangele ola Rose Jerry ayikwatakana nondo wasio ya mtandao website ya kutuma emails kwa mbunge maundu ni kumya maoni mo mtandao ni kukonia Finance Bill 2025 ile na betukie mavasme dangu ni ya monza na indi asu ni ya mwakati wa mavo ala mea konia Gen Z's na tuisonga na mbee mavo ange kipatokanyo lakini mea konia polisi ni ukuni kiliwa kikuo cha Albert Ojwang kui iyo GPP ni withiwe ndekethia ndo thanthatu masikatiwe na mabetio mauani wa mondo inoitwa Albert Ojwang ekisese cha polisi cha Central na wambe ni OCS wa kisese kiu cha Central eta wa Samson Kiprotich taalam wakeli ni Police Constable James Mokwana na Police Constable Peter Kimani angi ni civilians kano yenende ma kawaida na ala mondo Mokwana onawetie kana ni mama ibiwe silingi ngili ile nikenda wesethia ni ma punish kana ni ma mobwa kinyama atiwa ni thayo mondo ya Albert Ojwang wambe ni John Ngige Gitau ola weseke monota takenara tawa kenara mwanosu gini ametou abwayo na ke ezeke ya monota Gilbis na Brian mwaniki njue asini mama watikana ma ibiwe silingi ngili ile mamuvwe Albert Ojwang mwanosu ya yeti ya Gilbis. Aya mawosme dangu ya 11 ni ulwa livoti ya IMLU ni anayokundia kutetea akisia mwene the Independent Medical Legal Unit ende ni mena report maumisie yulwa polisi kutumia pinda mwingi maandamano ni mwaka mwetu ende baane mawetetekana siko sia iku andora matiwene thayo nando miongo 3 na 3 abductions miongo 3 na 3 andu ala maite kubikiwa monde miongo na 3 nambe wa andu maana 3 makwata maumisi esuni livoti ya IMLU na inde twemina ne rango ino ya The Standard mavome okoni ya Moite ni Paul ni senior counsel ni lawyer na UN President William Ruto monene wa mayor AG Attorney General Dorcas Oduor na monene wa Thukumi Felix Koskei wesaithia ni mobwa yela miaka ile kwa mwende akana Moite enda Ruto Oduor na Koskei mobwa miaka ile ketumine chao ni kuthi overthukanu na mwamulo wa koti gazeti notice ila umetwe yulo IBC koti wambeta kuungamia gazeti mendikana asiku kutumbirira thangone ya serikali ainde kiune chaendeye na chekwa kwa Moite asia Ruto na Oduor na Koskei ni maindi overthukanu na mwamulo wa koti kuwisitwa contempt of court kuna maindi overthukanu na mwamulo wa koti na maile kwa yela miaka ile Moite asia Ruto no nondo desa kwa president aile kwa miaka isi yake ile auma otongo ine indi Oduor na Koskei ni maile te kwa immediately asini mavo mende ni wethangu etsu ya The Standard twilika Daily Nation mavono mabuya nene ithangu ya kelini akatatu ni ala Warmongers ya nene na otavya mo na indi wetekana kana ni methetwe maina na ndeto ikona kaito na kuothothe ya maundu miokonia ithoko ithangu ya kelini akatatu no na mavo asu ithangu ya kana ni undu biasala mwaka mubitu ile cia kunikie bindani ya maandamano itaisa kusioke ya nginya umundi kwi biasala cia kunikie na nginya umundi yaisa kose ya ingi ne bindaila gunze alama alikile maandamano undu methiwe mayoya na kwananga kubebya biasala cia NND
na indi thangu ya kana ya thanthatu nibo bene ala mavomeo kwa OCS Talam na alangi atano methiwe mayendeka usaithia ni maskati wana kiku cha Albert Ojwang thangu ya Monzane ala mavoma kisomo alimu anene ma skulu ma secondary yumeenda usaithia kana ne momioka ni oyo lo transition ya kuma grade 9 kuthi grade 10 lilikana ala me grade 9 kwa OU ni amanyua milioni katuno ili na onde me kwate uwa kwenda maithing grade 10 mwaini wambe mwakani twathi wa 2026 na yu ba alimu anene me asebe na mondo kauta chambe ni retooling of teachers. Retooling of teachers ni kula kwikithekana alimu ni makwata umani mbeange yulu wa maundu amekuo ma CBE lilikana witi CBC ni maundu meo kwenye CBE kou mease alimu ni mailo somedwa mbeange maketha na umani maketha na utue kamweo kukonia kiende cha CBE kigime kwenda ni ngewa ya finance ne wesaidi ya skulu isi adengwe mbesa nesa ondo bailite na kendo kietwa SHA wesaidi ya amanyiwa mena SHA nesa na indi kingi ni yolo nimekwenda kugaidiwa yolo wa national schools ila iko sub borders na ila iketha CD kwa alimu nenda na idhangu ya IBC nimekwenda budget nimeasema na mbesa nini siya kutoa isa by election kwa measema mena shortfall ya mbewa shilingi milioni maana elimiongo kenda na ile na yu nitusinezeka na kuekondo kuingi kutena atongoi mati weni thayo angi koti wa bendo wa utongoi wo kana kunyuva kuo kwangelekanio ba wodi ya Momboni North County ya Masako MCA wabau mheshimiwa Kavu ni watiwe ni thayo kuwa maithitwe na MCA kwa ibinda ya saa na wodi ingi mbingi muno na ibela sia uyumbe na Senate ni kwa county ya Baringo ni kikuo cha Senator wa county su National Assembly ibela sia uyumbe ana iliombungelete na ma MP ni Kasipul Mbeere North Kasipul muyumbe wono nati weni thayo Mbeere North ni Roko no na nengwe ya wa CS wa Maunduma Public Service Banisa constituency muyumbe waku ni wati weni thayo Magarini muyumbe waku nake usakwani wake na wafya iwa ithakani koti Ugunja constituency ni kwa Opio Wandai ni wasakueta CS na indi Malava constituency muyumbe waku nake ni wati weni thayo ithangu ya 10 na tukite komini yayu na ni kwa TSP ni olivoti ya mudia ithangu ni ya Daily Nation ni olo wa mavoma oteti why Ruto loyalist fear a Gachagua led government baada maandikite undo alameba kwena President William Ruto atongoi bena vuja wa serikali yo sone Gachagua na timu yake mundu Oscar Suri muyumbe wa Kapseret umwe wa munana wabakupe wa President William Ruto ni wiki ayase kana aumeama opposition makosa serikali ni mowa kana ame serikali ni maviyela na yu mundu Sudi ya kulwe na yu mweke ya kuthiyela ni ketha mwe innocent kana etha mwena mabitio asia ando azuma opposition bayondo mateka mundu wa siasa kwou ivyeto makia muno makoso tongoi no matu obejela na ende political scientist Festus Wangwe asia kambisi ondesi ile nesi okeana ateo kambile kokia inge muno ya Ruto ni kokia kambi ya Olei na ende ovoskwa withiano ma siasa ithangu ya 10 ya Daily Nation na ende veli vote neti eno na ba the standard na nolo ne kuotaje yo kenda tumini veli vote ba kukonia maundu ma kanisa ithangu ya 10 na ile ya the standard church to pay ex-staff Kenya shillings 800,000 for firing her over alleged love affair. Alamo buta ando oyane wamana kanondo wasindu imwe yutoyo kwangelekanio eto Jessica Gesare aimwandike ni kanisa uyo kuma 2014 na ende na contract na ende 2016 niwe wethiwe ande kwa kutoa na yu ka 2023 May 2028 akwata balwa ya show cause letter
aiwa ILS niki wena unyanya na muundume ungi uyani na timu ume naende alea kuandika barua ausu alea kushow cause naende alea aye petanga uyani na avutwa athi kotini eta sia shilingi milioni kenda katono kenda na yukoti niwesie kwenda aiwe shilingi ngilima na nyanya nondo wa kuvutwa mia wetatiwe kwa umundu moka uyo we aindie kotini azikata na avutiwe nondo wa kwiwa ena unyanya na mundu ume ungi ubisine na indi ino sionga utabio kanisa ni kanisa wa SDA Central Rift Valley Conference aya na indi kivika bau asini ya mwe kati wa mavola mende ni wa mathangu na indi nondo wa masa metukile tupike bau idhangu ya The Nation The Standard asuni mumevo na ange maingi nyenito Erastus kitoku anzo mo netukite metuki twina mheshimiwa Justus Kitengo kana more ni we ungamie milati la minene kana flagship governance projects ndeni wa county ya Masako tukadivasa